Nani kwa dhiti kana tukithwa tuisio kithia na mauvola mendi no mathango maituma omundi ni na uthoche na moko ili tu manidi kana tu nengelele mauvo kana tu ikiokunikili wa mathango nyene to abeti wa mwanya na ndio yaka ni hasal shabeti wa mbua. Good morning. Good morning. How are you? I'm good. Na ili musiaisia wa Mutongo TV ni na ukethia na uthocha ni ndio kunengelele mauvola methangoni ya The Daily Nation. Na kwa nidho ange unengelele mathango ala mendi no ethango ya The Standard. Na mauvola manengeto uito ethango dino ya The Standard. Ni tax bill rebellion. Kana abo muthiani wa yo mbunge ni mavito kanie yolo wa finance bill ya mwaka wa 2026-2027 nibo kona be rebellion na mayitikila ameleana nayo so ni mauvola manengeto uito ethango dino ya The Standard. Mawazo taumeba kama na mbunge meliana na clauses kana itengo imwe ila sindi wa finance bill so na mama yase kana finance bill chambe yo lumono na ila smithia mu Kenya kutilwa koti munene kana kuumewa nondo no pene ilo bila sikuithia sikobwa ni kana kuyanisie budget na isu ikauma koti nola we mwene nthi na indi no mawala manengetwo wito ethango no ya The Daily Nation makonetie kwa mangwa kana kuseugwa mbeange kwa kiwanza cha ndeke cha JKA na ni ndini wa kandalasi ile kwetwa kwithiwa inengetwe Chinese farm imwe na otaube mundu konetwe mwana biashara kana mukuni wa biashara omwe wakuma kuya ndi azipambwe na yu andu ni tofauti kana ndo kibethukanya ne yumililie na kuleana na kunenga no kwa kandalasi Yesu mayase kana mwene ndino nzumya ethe yako netu kwa usu na ange makase kana mekwa mini na nimekwenda rese bethebe no thei yulu wa iseso hiyo nde ange katwa mawala manenge toito ithango nino ya The Daily Nation bamuna unene nyoloto yeyo mbini wa mbunge ya kate yulu wa budget ya mwaka wa ngilili miongo na 3 ngilili miongo na muonza na mawangi ala makoniti President Dr. William Ruto na ule ndambukani yake ya kuya antia France aenda ndesi ya Ulaya sieke kusisi ya Africa kanele mbeta Africa tabegas menda manena yeta partners na menenga mabusomea nene na menenga na mabusomea nene siku siya ngalikwene umweta ana boy muno nakwenda hotel mwindange nditu shaweta kana ndesi Africa sina opiwa kuyana sina kutethesya mwana wa nthi yonde kama voni thangoni akeli ya The Standard moboma konete kwamba tondebe kwa alimo ndini wa iwango siki wathokanyo bala ndi TSC ikuweta kana yu alimo methi wa mayamba tondebe kuyana na ndo masomete ikuitina kana na miyala ya ikito 2017 kana review ya 2017 wakita ato kwamba ndo lo musala thani wikalita ngire muno wisomeza anja wayamba ti ndebe no ndo lo musala ndio imetha mesisia ketha we na diploma musala wako ikiwango niki ketha we na PhD kana masters musala wako na mwe kwangu na wambato kubikaba oje maikita kwambatanya kitu based on experience inabuta nenevia an experience na woka uka propose your based on ona muno deputy teachers kana anini maadi mwala nene kabinda kainge moka ukeyo nundu mwalimu swethitwe pa kwa ibinda ila principal woka you are not transfer aka wa school inge yo no swa hapa twende take the principal right nende mawo twilika ndino page ya Kelly no mawo makoneti kisomo na yu kila kiva ni blame game title ni blame game hits up over school and rest na yu kila kiende ni kana yu serikali itula muti asie na society kana community nundu wa miele asiana na mwasi maisio kametula muti school na administration ondumwe na serikali nundu wa kila meweta kana serikali ndithi to yosa matanjala maidite makoli kama school ni na kuika ukunikili wako yana kumana kana meya kana mitala telele hiki to yosese iwasiana ni ati to kwa usu na yu President Dr. William Ruto no mini na kutetea alimu na hasiati atatia serikali na atatia alimu na hasia our children are not the responsibility of the government alone it is first and foremost the responsibility of the parents na inda hasiati society should stop shifting blame to schools and government institutions whenever learners engage in destructive behavior na yu otwe ba alimu na mume yasekana bena mitwe masiana siku kana na school kwa kuvia alimu ba methio kama kwa kotiwa nondo asi metula muti alimu na maskulu a serikali na serikali yasekana itetea
ya seniasi na the community lakini kwena na kwa niona pia ni malelete kwa yani kwa siana ndo tene twabwawa lakini oyu musi atwa mwana skulu betikana kana ndo kakwate mwana wa ndo amukwata wa mamisio kainio ni kuani so pia sie ni machangite muno mwele ni wasiana na thini wa tagisu kana mituo isu mena cha skulu ya kuvika skulu kana kale yake no ne kale ketha musi ne kale na remote kemwenda katuni kuno kama osisia na maybe wenda kusia something important so mituosu my then I was good maza tipe na motiani kenda yuka kaza ndo karuli yako ya ulisika mama na kababa yes kababa tu baba tu kwa hiyo bibi skulu na ndi ndikolo kana chuma ni kithelu ambunge amwe kati wa ambunge na mana isikana ni meuthocha mwiao kana punishment ya kiboko ma skulu ni ndikolo kana kiboko kutumiwa skulu cha kuniwe Mungu mwakani wangilile na imwe itina wa siku imwe cia alimu kwithia mako na asiana muno akonye na skulu ona kaunye ndia abo wa muno po bindela na abo iwe na abo wesa ithia ona ndiandika na bese nengi wona tumisibi kana tu video twisemba ku mitandao ni kwana kakuni tukakomiwa muno ni mwalimu na kitupini kinyo serikali umisie kuislamu vyano wa koti ya kuna Mungu kiboko kutuma maskulu ni maybe kila kibonio siana ye nigejwe in a way that manene all punish yakana ka kumusi ona kaube na pena sikia mama ile tumate kupunish siana kana undu kamina kwa that's final na you the school umulo na itiate nundu siana nisikwenda kwinuka ona wa city parents you want to go home nito kunenga mwana ona maiti 24 hours na mewa will give you actually 12 hours ko twikaninge siana ola mwana wa kuigwa teso si weta but no usio ile bede na maobitu kanyi no benda siana kana koka kasi ati kana maskulu mo kama masiai amanyoma yase mekwenda mwalimu mwana no usio pakeko kunikiliwa kuna naye why do the children want this particular teacher transferred nabona alimu wange beko malimu ndaliwa na manyiwa mana either bena mituo tembe sio kuika kana bena mia wemo kuika nondu wasi alimu ingi muno na tinde to sia kwa mayota kuitha me dictator asiana sema tukona sienda au na indi tuyo bau ni kana omwe kati wa mwene kibila actually wa ngwatanio ya asei alame na manyiwa skulu ni vante ya Kenya isiate parents should be able to go to schools and engage with administrators and teachers on matters affecting their children. Today there are so many restrictions in schools. Exactly. Baby ndo na musi utwana ku mabaka si endete kutwaya shopping kana skulu na okay wakana nundu ni masama maybe ni weekday atela visiting yoko na maana no probably mwana usu ona kaishu utwana kwithia yasi kana endete na shopping no kubuliwa lakini wabi kabu ukisa kwithia netha uendete skulu ndo ne mwana wako na mwana waku na yuke ndo chuni chu limit amwe kati wa kana mitala taleleto na kutumika kutethesiana kwithwa na maskulu ni kwa kwekonenanya aende tuyo bau tuyuka tukunikile oneningi ominye na kumwa ni ngwatanio kutetea alimu maskulu cia musingi banthe ya Kenya kupet mayase kana amwe kati wa teti methito mayumia ndeto sina kana ito makuthothia alimu kwenda kunewa transfer na yutunena alimu bena mavalua 61 kana ngo thantatu na valua umwe alama minie kunengano ko ya countini ya Nyandarua itina wa Kavindani kaiseso ya uteti ende kana ibyo uteti yampatite muno tuimanda no lo kuikalila kivela cha ombunge cha olkalo usakwani ulo baniwa kutoyo matuke 13 ma Julai na yube na amwe kati wa atiti ala yumatume yeke nduke kana kisa isanga isi thito siyumila sia manyiwa maskulu ni kubibe maskulu la kweluka na konene na yo lwati mona yo alimu no mathati na menda kone transfer mawazo methango no isu yakeli ya the standard me okonya kupeta kukanya alimu uyu lwa kwenda transfer na mwana makapina nakaku na tension ya by election isi ya kuhol kalao na inge tension manyo kubi maskulu maiweta kana alimu inge measebe na fear meenda kuthanwa maskulu ala meba kubi na kuoka na maskulu ala me kundu kui secure mawala methango ni yakeli thango ni yakeli ni mawo makonete Kenya School of Government KSG
kwenda ukwatiania na kitongo kimwe ula ni Chandaria kwa kaskulu na maiweta wa Raila Odinga ni kana kunenga ndaia na Raila Odinga nende skulu wewe witha wa kusomithia ateti yulo wa discipline na utongo imwailu either with serikali ni kana opposition me welcome kila mundu kusomea maundu ma leadership and politics no seo ateti makabundi gwo kwira mundu akwithia ita kwi muthanyani wa keli ni banethi gono nena nyumwe na woni ndini wa umbano wake uteti wa ulobanie kutetea kibele cha president na akeni musili wa makwani wa Tini David Maraga na banethi abena mama mbunge it's okay kwithia na wina mundu lo kwenda kukwata mpau lakini ethia mutongo iwo nukumina kwase Maraga na mine kwase nendo kwata na mbeto opposition mama ande mutongo yumwe uloka kama na president Dr. William Ruto ndeni wosa kwani wa mwaka 20 wangidile nyongwele na muonza now andwala mevungu yake na mama yoka mayasi ati hivi ethia twithukumana na Maraga mundu Ruto na kwitikila adeputize kana twike munini wake no sifuna eweka now mwisi ibe na atongo yangi mengalikoni ole twina mundu mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka twina mutongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua twina Majubilee akina Fred Matiang'i twina akina Wamalwa twina wengi kwa kubi ila ukoka yuine ku insight kwa siati sisi tunataka kukua kwa opposition but we don't want to work with other people what message are you sending to the people? Meenda kuwete muaniko katikati wa hiyo opposition kitu cha mbe kindu chake ile meenda kutuonyekana pia no mate support you uneni usukena na kwa ono manone kietita mekwenda support mutongo wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na wa DCP ya Rigathi Gachagua meenda kwekia kuku Maraga yupe na bata wa ateti onene mena wendi wa kwasi meikanene wanda nundu ikindu chukina kwothothya bala makwasi ati twendo kwata namba ungalikoni opposition timanthe mutongo yumwe kwa manele beni na president Dr. William Ruto lakini ile wamina kwazekana we are not going to work with other people na wenena na kivui wetuma message ndogo kisema jwe cha bato nondo atongo ine kwate nime obundo yolwa kumindeto mbai kana trosia no manoko wa ndani ebe napata masomejwe maondo ma politics and leadership na qualities sia leaders ndo maleta kwenda mali yes na meo na ndi tutana mbotani sena maondo makone chema school ni kana kwa muthanyani wayo amanyiwele katwa 13 alama na mimi na kutiwa ni mathayu mo ndino akisanga chamwa kikwe school no tumishi girls early morning mamini na kuthikwa isio ni siki bathukanyo umweko ya Turkana na ungi county ya Baringo na ndomo no maende na kuya na mayasi kana ndoto sia manyiwe kana masia na isu unatililo bathuku na wewe moneni asiati one of my fondest memories in the conversation we had about her future. I would tell her to become a nurse and she'll smile and say, Daddy, I want to be a lawyer. Na yu asiyazuma namba kuhili. Nona ondo tunamienita kwa senika na asiyasu man they need counseling ati mame moka ona manyiwe la makosi yesiko isu ondo wekana kamwe kayumia oneni wa kota ngo sikaisi kana konie munana aibe sui and the next moment kaya muno abite muno na bena bato bakwika atanyiwa su counseling ondo mwena asiala maminute na kwasia endomo na indi twisonga na mbeo mabwangi timina na mabwala makoneti kisomo ni kana governor kwa kuweka untini ya Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir nomini na 10 mwamolo and then wa timu yake ya county etwa isi ukunikili kana audit maskulu ni then wa school feeding scheme kana program ilo na mini 10 ya kunengana leo maskulu ni aiweta kana ona kwithia au metie leo kutethesia manyiwe maskulu ni ma kuthina kwinuka bena amwe otuma misieni na mubango so na bani kuola manyiwe silingi ingili 12 per student nikanaweza kwithia nimendesi kisomo patena mathina na kiu ni paia nikanaweza kwithia ila mo kama iwa leu maiva leu konde byo ndo fees we bangi to break down nyine ngadi to nyabi kana kwikata na kuthea inde bena mwe katwa alimu alama mini kutuma manyiwa msini na asiate ndesi isia ndo pona kanta bena kindu kitena uthei na kitumini kiwa sekana no kwithia tuma timu yake ikaunti ni yonde ya Mombasa makeko nenanya na asi alimu
masomo manyiwa na undumwe na maskulu ungamiwa maskulu kumana kana program isu kana school feeding program isu ina utethio kula kwi amanyiwa wasume page 3 ngonia the Daily Nation. Page 3 ya The Standard mabo makoneti ndi yolua motwano wali kandolo ndo ilete kutindi yawe kalete po kana ni walete othi othani wa hiyo Justice Rosalina Borrell ni waise kana it is not till death do you part. Etapasi ya mondo mwamolo kulea muka aimu divorce ayase kana Biblia yasete kana it is until death do us part na ke justice kana wakili kana musomo judge osemwe kana nanyo katiba kana constitution nikanenge te mundu freedom kethwanda kwenda kindu nduka molasi medie no nduji mwatina mukusanyete maybe nimukwesa kuwana kana mundu akwatwa ni depression na kwatwa ni stress sia na inde epikia maybe kuyumia thayo nanda so it is not until death do us part, it is until you guys agree. Yes, you agree. Imetosha. Yes. Ando alete kulasi media mundu kwekala bandu otekwenda ndo alete kutai mundu kana kumova motwana one otekwe hemu yani evo so ethani mwakola na kana ethando ni alikandolo kana ni alikamuvanga tano matia nyepeti nasi yae ilako woka wasukuma na mundu waku na wabika bandu ethe wasukuma wabika misio bai maana ndio support andu metiana nikwida nyinika kilungu cha wedding show anini kwa ta munomba u bandu ma metwano ende no kangasi ati ethia mutwano waku na mundu waku no abika bandu ona yubai ni tatu last minute it is not a matter of life and death please live and start afresh. Yes, ona indi Biblia yesu ya kana maandiko masi ya kana mutanizo Biblia yesu bai bandu ya zene lazima kila mundu ethe na mundu ona maandiko moyene maiti ati ngai onye no seo. Yes, aliona tu inafaa lakini baiba ndo wasi it is a must kwenye nasi ate lakini kaingi nasi ani pressure la you andala matwaito moka societal pressure ondumwe nasi kaingi ni masangi au kiwa one binda ito yetha ilu it rains everywhere it does not rain me siendo kaitho me seketha ne badu kamweso okay lauti nika ba kweno Kenya kwe mwema kote kweno kawesandu ku. Yes, true. Na inde twisonga na mbetu kwikilala no bomene ngeto wito ithangoni ya The Daily Nation makonetie kandalasi ya waki kana kwa mangwa kwanza chandike bandi ya Kenya dike na kila yuchu kileti makulu maingi kuma kwi sector kana mbeki badukanyo amuma ya sekana ne mubango su utwayo chini ya maji na inde likana kana uo kaitina wa ulaungi makani Adani group alama ilite kunewa kandalasi su na bethe abena maoneni maingi na muno ngalikoni atongoi ma olei ne bida yula wa munino wa president Rigathi Gachagua no amini na kuliana na kisanga tunasikana I have already told my friend that this is not a good deal for Kenyans na you kandalasi su yamina kuvia wetheka ile kwa oyu yuweta kana kandalasi su ina bingo itwe ya bingo kana ya tangaswe kana ya kunithiwe thangoni mwini wa katatu na wala yu ikikwa tuwa kunewa a Chinese farm na meweta kana matona kwithia maikiania sahi chumani twende tetino wa matuke 18 halama nenga nituma mundu lokwa ateanitwe kiundu serikali thukuma wona ile itakandalasi tezo thiabe mundu utona kwithia atekwigwa yatie mio ile yailite ni manenge tumwana wa kwikati wa kuthacha ukuli kotini wa kuleana na ikandalasi na kitumini kiu mwe kati wa atete imama kwani atongo yamwe matongo ni senator wa county ya Busia Kio Mtata neweta kana pena maundu mailite kwithia manengeto the yula wailite yulu wa waki wa kandalasi su nele otawe kweta kwithia ikonetie mwana biashara omwe wakuma koya ndi ya Zimbabwe na olane munyanyo wa bakubi wa president Dr. William Ruto na banega bena mukuli mingi ndo kile chambe weto kwithia na makwani maingi na nuko netu na munona siko sia kusani ndenwa ndengi siki badukanyo na kera weekend chivayo na yu amwe katwa alama mimi yako nena ni senator wa county ya Busia I said the whole thing is being procured in contemptuous disregard of the constitution we are going to resist it wa LSK
Second, address concerns around full accountability and public participation, or we seek court intervention. Abenangela mamini kunena ameyasekana pena mwamba mama tena udei ndini wakandarasi su na indi tuyo page 4 ngoni ya The Daily Nation tulikomana na mauwangi makonete anti-corruption kana kukena na maundu maulusa nini na valampe ya Kenya ikuikwa chukwithe eyo ya kite kisese kinene cha kukunikila itwa anti-corruption Africa's Anti-Corruption Research Center Vanti ya Kenya na kila kikuikwa atuwa kukunikila maundu maulusa ni ile mbetani ya Afrika na umwe kati wa alama mini kunena ulani ni mungabi munene wa EACC kaneza makukunikila maundu sani Vanti ya Kenya Abdi Mohamud weta kana World Technology has created unprecedented development opportunities. It has also introduced new avenues for concealing illicit wealth na even ekudi be mundu kodi ya ate nti ya Kenya ithiwa na kisese cha kukitana kana kukunikila maundu sani ile mbetani ya Afrika tongo ite kwa maundu sani mabosu mithangoni ya kenda ya The Standard walaindi chair wa EACC ulani David Oginde kwa sekana vena new trend kanando yuma kwa isi ulusani kana unyekwesela digital platform kesetia you cannot trace you cannot trace mbesa inosia endieva walainde mabilioni kana 243 billion sia koti wa Kenya bikiana kwa endi miasa endi kimanisho ki kana nabenza maingi mwane isobiwe kukunikila mondo ma ulusani ndini wande sia Africa no manono wewa atongo imandi sia Africa walainde kuacha kana kedwa ilobino sia kusela digital platform makatonya atakumama ilobia bala sia indie ikulyo nene gibu kedwa oyo meto na ku trace ilobia so bala sia ito sivi meki ya metala iba kwikidya kana ilobia iso kana ulosani ne mogitana ulosani na mama na ilobia iso senya wana ona sienda aba mawaso bethango ni akenda mawaso tau ndini wa baloloso miwe ni Attorney General Dorcas Oduor mwanyano wa President Dr. William Ruto nola woyenda mkani yakiwe kuyo ndia France weta kana ile mbeta ya Africa ni Asia shilingi billion 120 kana ya nema na miongo kila mwaka ndini wa maundu asu ma ulosani Ithanguni ya katano ya The Standard mawoma connect indi finance bill fireworks opposition government MPs clash over taxes kana indi mwekanisyo wandeto kana mwekanisyo wa motalatala wake na kana finance bill ya 2026-2027 amwe kati wa minority galiko yala anini mbungene mailiana na some clauses kana ipengele la sindi wa finance bill kana ni si umubini ya mwene ndi wa umiani wa court meza kana mwene ndiye lasmika kuthi a milestone kana kuthi kiwango byange 10 lobia byange bewa ila umasia wala indi majority kana galiko ni serikali ipotetea finance bill kweta kana inde uliye ngaliko no ingia opposition yende kwasia Kenya na kumata ya mwo matema uo mayenda Kenya kwisomea finance bill kuelewa kila kindi ne bandu bakonewa maubo matema uo maiweta ni kana finance bill ino ni utethesia kuyana kana wasanya wa court bandi ya Kenya kwikile kana ni mosa ni lobia byange planning galiko no ingia kwasia kana finance bill ya 2027 it is worse than ila ya 2024 yatumia mweka maji nzima yana maana ingina miaka ni ya mbunge wala inge mama wikie na kuwa wa indi Robert Mbui asekana ula ni deputy minority leader mbunge ni ya asekana ni ndo wao zenye kuona Kimani Ichung'wah aitia sikalo sia mbunge athi kunena na press ama tabia kila kiende vandu vakwamba kweka sikalo idele nikanadia kama brief what happened yasa kana kumana na hivyo atiye unena nya wendele ali kunena na press bala inde makwasa kana malazimike ku push finance bill to the next level matabite kunena nyana kusipengele la silite kumwa kana sendeno vinya mwene ende na kusiola basi kana ine malazimike kwitikila magiti malazimike kwitikila ni kana finance bill so njembe mabula methango ya katano na ine mawaso methango ya monza kwa kubeni kana meweta budget ile yandekethetwe ya shilingi trillion ine ndomo nyanya ile iweta kwithe the highest na bala yume kwatiwa kukobani kana koyanisia budget yesu na amwe katwa makundi ala mayumilie na kuleana namo na budget yesu ni bamwe na ekundi ya
alama somete maundu ma masavu kana accountants banthi ya Kenya ICPAK undumwe na ngwatanio ya thukumi ma bengi kana Kenya Bankers Association nangi mekibathanya kwase kana bena clause imwe ila si baundini ibani okubinia mwene nthi na indili kana bena ula wendekethio wibo kwasi kwa pay kana pay as you earn na ula kwendekethia athukumi alama iba wa shilingi 330 na kuthea maumu court Boy say the America tila court. Aya. Tisonga nambe ndisioka waitina banini thangu ni athantatu kana page 6 tukomane na mahobo makonetie unini ula umwene President Dr. William Ruto ndeni wandambuka yake akiwe ya France na wala komanite ni wa umbano wa G Summit ku Evian ile ikoyambia France na challenge andu ma kumelembetani isu ya Europe maeke kusisia ndisi ya Africa kana ile mbeta ya Africa ta beggars ndi mako kumana mota partner so mbe weta kana ile mbeta ya Africa ino mingi muno na ila tu andu asu na kikonde cha makaika kusisia ile mbeta ita ya beggars kana ya thina na maisisi uthiyula webo nondo matona kuthukumana na atongwe ile mbeta nino ya Africa ibakethia bena makwati yani ikitumi nikiwa mina kwa asiati ethia twinothi na twina sindu product ila tuma kana tuko export ndisi hanza ithika ika manufacture then tuitungi watu kipite wasithi sina ndo wawiulu what we can do ni twithia na makambuni mako manufacture isindu isu ile mbetani ya Africa ni kana tweke kana tuolende bila sithi tusia twa elandu me export maybe ita avocado ya thikana kawa kwa ngilekanyukathi kana mayani so maybe avocado isu sia sewa mauta ya yutuka kotewa mauta asumeba wa wiyulu indi etapa kethia na makambuni makutethia sia kuseuvia ama mauta ile mbetani ya Africa mabawa makethia mendi na indi ni lo kwatio ni amwe kati wa atongo yala medicate bo mayasia me kathi yo ne nyusu kana kana declaration on mutually beneficial international partnership is going to help anene kana kutethia banene ndini wa maundu ma kukidia ile mbeta ya Africa na lewe tukwithia ile uzumingi indi niyo inochola mingi Ithangu ni athantatu ya standard mavuma kwanetie senator wa county Levi Edwin Sifuna kwichwanza kana kicked out of team shared by Oburu kana kwichwethe kanthi no azama ya maundu ma energy from the Senate Energy Committee laira yunga miwe ni Oburu Odinga mwanya wake unengi we senator wa county Homa Bay Moses Kajwang amethi tumeni ibathokanyo kwa ibida ya setina kwitha Sifuna hali ile kuungamwa ni Oburu Oginga itina wakifo cha moto tiara ila Odinga kwithati oni thayo na indi Oburu oselela utongo yosu na indi Sifuna iliana na utongo usu mwanya wa Sifuna na siawosiwe ni Moses Kajwang na indi katoa miana ingila inenganiwe Beatrice Ogola numiwe kwitha member wanza mesi ya mwaki na mwana wake wanengwa senator wa kaunti ya Masako Senator Kavindu Agnes no nengwe mwanya siku uni member senator Kavindu ni member wanzama ya committee ya energy leto ngoyo ni Oburu Odinga twelikana kana Sifuna ni wateteye muno ibinda ya Adani deal ibinda isi ya Adani deal wa wambe kutetea na yala simeka atete unirekathi Gachagua na mtongo wa chama cha Wiper yes deal ya vya iwezeka yo ipuli alange me okule nikana deal no ingi ya JKIA alama likilwebo nimetona umetetea kethi wanendoko na kethi wanenzio nimetona pia umetetea nikatoa makula la nende kana politicians kana mwekatwa activist mende ya ukulia kana mwana wa Sifuna ulo nengwe nuku utonya Kajwana ukutona mwanya nukutona onena nukwitha ayo voko ndo Sifuna onena voko yu tamundu nati ya unena nyambungeni sionte ya kati na ya Senate amwe katiwa maseneta ala methia Mustalin wambe yes kunene ya maundu ala mekuona matema ilu okay the amwe katiwa Kenya ala methi tumayasika Sifuna is too mouthy thini wa mbunge na ethia wambe kwanza ila magawa na meso utuma kukulio mwakulio yulo tumiwa ilovia siya county Senator Sifuna Kajwang methia Mustalin wambe kukula nyama ukulio yulo tumiwa ilovia kula kwa magavana maybe you ondu manena you kanondo makula siya maukulio
mailito kutumia kinengo kiu kana kita kinengo kwa kana kutetea mwene nthi maundu na alama kuona maybe ethe kindu tikisio makitete lakini ethe tikisio watu ile kuja mustali nwambe kukitetea kemprezia tuzongera mbe page 12 ithangoni ya the Daily Nation tukuna mawoma connect uteti na indi ni yulu wa kibila cha ubunge kuya Olkalau sakwanyulo baniwo kutwaiwa mwaini twendetwe ku wa Mwonza matuku 13 na yu kindu kile kino sinyoni kana ona kutwika kana ona kwithia juu kibila kiu kisiaitu muno nthini wa ciama ile chama cha UDA na cha mutongo wa chama cha DCP cha Rigathi Gachagua eli munini wa president na Professor Kithure Kindiki na mutongo wa chama cha DCP ala methitu meithimana bina muno ile mbetane ya Mount Kenya moneka ibinde kuoneka malelete banini na likana kana Rigathi Gachagua ala ni mutongo wa chama cha DCP nuna mini na kwanza for the next 45 days kuba muthenya wa kwambililia ndakwithia yumila wandani ndakwithia yumila maunduni ma kana mbukanoni cia kiuteti ethia ayosa mwana wa ku strategizing mekalambe nela ukumina mithenyesu ni makoga kutangaza no ula yuma kethia masakoye ta mutongo iwa ngaliko ya ulei anthini wa Linda Mwananchi Linda Mwananchi niwe kwa ikwendo kwa tiania na angaliko ya opposition ni kanuma bigena kutangaza mundu muloko kitana na President Dr. William Ruto na yuki ni kila cha kusenya ni kana we mwene onoitina wakwithia koti unalulumile kana kungutha loka kikuma utongo ini ni kuyanite aise kana ne batone kona keke the ile bene ita mutongo ayukitia mwanusu wa president na yu utongo ini kana ndini wa uteti ula utwaye weku ile mbetanisu kana kuya Olkalau ni kana mutongo wa chama cha DCP party ndanaoneka muno ende kusukumia na nikindu kila chetie mokulu ma plan neva na ke mutongo kana munini wa president ungua chama cha UDA Professor Kithure Kindiki otaiwa na kende kuoneka muno me kuoneka ondo moka meva mwe akana mayu kitia muno ende ilikana kana longamite na chama cha UDA ukitekibela kiu ni Muchina Nyaga na ende wa chama cha DCP na keta kama ngotho na ula yuwe chamani kiu cha Rigathi Gachagua na ni mwana ula watiwe we muthei mwini wa katatu mwakani huu itina wa ula wa mbunge wa kiliumbunge kiu David Kiaraho kwithia atiwe ni thayo na akwatete mwana usu na chama cha Jubilee kusa kwa nini wa mwaka wa 2020 na wala watitwe ni kama ngotho na ula wangamite vindayu na chama cha UDA indi kwa this time ongamite na chama cha DCP now umwe kati wa ala meka meno utaalamu kana mtaalamu wa mambo mauteti isi kana what is happening in Olkalau is democratic noise the message is more in about I mean it's more about the 2027 election than the real issues affecting the residents ile mbetani ithangore cia tandatu ni mawoma konete mobya kutetea aki cia mwene nthi KNCHR kuetakana enda metala talathi kiangwe ni kana kuikithia nende aki ciose na mena thikana serikali na thiwa thokona aki cia nende wone twa serikali kuetakana ni kwithwa ithiva ala momenye nthini wa mandamanoni kana ala matiwe ni thayo maiweta kana ni mekupikia na kwiba mubyo wa kana twekwa na ndo amepo memoka kuatekana ni mumaiba ni kwitikela kana siku iso ni ciatwa igwe menda mathiwanda ni kwitia public apology na ala matwa isi ko na umaile tukoso matani makeki wa mbini so mubyo no uendeke dia sumeki wa mbini na serikali the public apology iwete kana ni sawa netwa mukose yina kindu kiki kainge ti ubona mbesa sisioka enende amomiwe ni makwenda recognition matawene kana ni sawa netwa mumeishe lakini kindu kiki kethi wengi apart from imbesa sisioka miasa kana kumaiba ni kwenda wiki ya makosa mo na ni kwitikila undu amina kwasi ndo mundu mutongo wa Wiper na mini to wetakana
president utakwitikila kwivandwa ani kwitikana askali make nimo mowa yamwe kama jenzi ni kwitikana kana askali make nimo momisie nimo maavie na komisi yamwe kama jenzi kwitikana ni wetikila serikali yake ni we atwaise kiko chona kutoka maithitwa maileana maile apyu kana mayase kana timo bisama putso iyo twinena na mundu Robert ukunikilini wa mathangu twaisi kana ethia serikali ni kwitikila kana bena bata wa kukompensate kana kuiba ndo ala maisi mathayu ala mai kwanza ite kweleka ala momiye ala maisi mabiasala move na bata otau wa kosea ando ala matumie siku isu sio ndesi ke kama tongoni mobisama polisi ala maadhi amwe ma enente na matiwa ni thayu na indilikana kana ando ala mekuiwa amwe na asuma adhiwe ni mathayu maisi mathayu mo itina wa kwawa kana wangi kuumigwa na ala makiye na kwa nisio ifike na kuiwa bena ala makwatie maumisie na ngimethwa 75 we are sexually abused. Yes na indi wataubo nangi na mala maisie mabiasala mo ala meito imenengwa silingi ngiliha na imwe per person na indi isusio ndesi ukite silingi billion ile na ni andu utalolo mini na kumwa ani wandu 1000 kana mikilio mwe na indi bena makundi peki kwa nyotondo amina kweta moment le na masi ati bena bata waki ndo tambe masi twasu matumbithiwe mitandao ni ndo twekwa aminyi serikali na amina kwa asiati na utawe etha ile bisu ni nini tena kubatho sia kuiba ndo ala yuma konike ekitsangani cha maandamano asoma mwaka wa 2024 nisibo immediately andu meke kutinda maiwa ndi mkuiwa na kuiwa aindi tuyo mavo makonetie usese ibandi ya Kenya iyo Douglas Kanja inspector mneno wa mafisama polisi mimi na kumioneni na kwasekana andu ala kana gunsile ikwithia imama ile sibithite taene nthi na kutwa isi maundu ma wanangiko wa mwene kwa mali ya mwene nthi nthi na maundu mautiti methia mayoso matambia na mailite makimeo na kana vai mundu ono mwe ukuponea kana ukwithia aisemba akiane na mio na baloko kana amwe katwala mana bithukiye kanisa wa All Saints Cathedral ukunikilini wende na kubikiyo yume weta kana nimamini kwa access CCTV kana misibi ya CCTV simu na other digital evidences ila iminite na kosanyo kwa pamwe kana kuikidia ala mbepa na atwaisi siko iko netie ile bindano ko ino tetu ndo yitwendete ne bibi yake utete yimye na kwambata na yu yambatie twi mwaini wa 3 tuona mwaka ngi umwe na meyingi tele be wa usakwani ethe amaundo mabiubite oyu no ibinda tamaka twendete na yu measika nawe na alangi onthe makonetwe evo director general kana mungami munene maundu ni ma DCI nethe Stalin wambe kukitana na imama ile siku ile sibithukia mali ya mwene nthi kana kutwa isiba ko kapitani ka trainer ibyo byesu yake uteti mawala me page 14 ithangoni ya the Daily Nation ithangoni anyanya ya the Standard maboma koneti ndo manyao ndi Kenya ni kunwe kana ni batonyeka kosi ya mwa wa leu nundu wa monyola wende kosiwesio ni siku kanyobandi ya Kenya ai mimende utananya wasi tunakwitha mbue na sulile na mbemba siende kume ameondane ini reweta mwenyo mwe weta kana we anatumie over 600,000 kukombwa munda kubanda leba fertilizer ndioju mbemba nisiumie na nibatonyeka ndi ya Kenya ikekombelwa ni mwo wale uni kwithwa na kutoka serikali ni na thetie bewa fertilizer ni mbua nesu lile na kuthingwa kiwo kibalaki kana masilanga menali ka kiwo kianirite asa kana mbua ya makuoju in 2 weeks time kaimba liukithwa otonya kunya itwa bandi ya Kenya ni mabala methango nyanya ya the Standard aindi twimini mundu wa masa twikunikala katuni kaituka mthanyano Monday 17 ithangoni ya the Daily Nation ndi kona niti kipetro cha mauta kana kiseze cha kuta mauta chandikitwe fuel prices na indi baungu bena mundu kuoneka ndizi kitu tulangwa hii balambeza siyondika be mundu ibinde nuko siosa na yuba otebe na ndweli alame kuoneka mekita ngwasia chama cha UDA makwete yumutambo suwa kunywithia kana wakwikia mauta ngaleni na ino ko oteju
pena andweli yu kato andweli makwete mekete ngwasi sia UDA maite our taxes not yet please kumaanisha kana yu mathoasu kwa mauta bado bao tena bwana nitie president wa the America Donald Trump na wa Iran na bauyu lube na kasoni ka create kamote ka green na president Donald Trump akase Strait of Hormuz is open. So the Strait of Hormuz is open kumaanisha mauta limeothea kumaanisha ati yu ethe imu inene obo mauta mambatete nikwithia bethi to bene ithoko na kukethwa na kaula utumite yu mauta matoka undu mailite kwithia mayuka na mo limoneka meba mwe na mease kana it's like there is Trump blockage ya kuweta kana ni mayua ni yes na you Strait of Hormuz is open yue mauta menu meyo mundu achao mundu ana mumease kana menania kauneni kaka wa taxes not yet please na metumia kana ithoko ile sithi tokuya nisitumite maundu methia kana mathwa ma mauta mabikiana kwambata ende na matongo ya wa Iran na wa the America makazi kana tita kwene ithoko in short kana yuma thina blockage ile na ivo mimi nina kwa clear yes kato nika thangwa the standard nindi ni mawuma kwa neti hadani deal na JKIA wala iningaliko ene imwe ikuonania isilia the iko na mavia makandikwa hadani group na indi iko une wango isilia the ndeno the uka na indi hadani kioneka ithe ukite isilia wika the uka kilia ngaliko yengi kila kikuwa wakika kilwa ngaliko nengi na kila kitaleka JKIA ikataleka katwa ngaliko nengi aiko kuoneka thina mwaki mwingi pio expansion and modernization ndo kiwanza cha ndeke JKIA kwithwa ki expand wa na indi mavia maandike kana maivia ano makowa maandike CRBC IMC construction and mwaki ni expansion and modernization so to me bikone ya ndani twakilwa bikone ya JKIA expansion aingo gulia ula chuma kingitina iba maundu ma mubila mayambia na tie wandia you support Brazil na ngene da Spain no ni ba yuya na kulama ibe ja kuthama okay bai tikunga na mundu bia kusindwa lakini hiyo bena machile twiwe kati ya Portugal na DR Congo na mama 1-1 ayu ni bai nende na kubai time ipi bikia next week yuni danza kwa hiyo timu inge bado Brazil ni umero Brazil nyene ndo the France lakini naambie kusia yesi ya mama na hii ni divanundo yuko mela naambie Manchester United kwikyo na kwikyo yada lakini this time round anaonekana tagwidi andithama kuma you should be loyal to your team yenye utachoose nitaenda France wacha nianze tena fresh nikanata songe na mbesa wake kwa nitidi ndatoka miongo 5 na itatu ko kubi saile hitali tienda tita muonza na indi tukoya kana mauboa mema kankuni ano wose mathangu ilo kwenda ukabikiana kwisomea ama ubo kwa ulikunyi nita salsha beti wambua ni kuendea muthenya mairu na kwa nito wabeti wa mwania ibita nite basani mlitho wandisho kithana mwenetu wa mundi tuendese unaninya wito wa muthenya wa umundi